sama Yap jiwa ki Let's go.
Pohnpei nan uya kupur kosanti kay sakriyawat. Ranwat nialam September ya sakriyaw paran kaunot riyagat riyak silu. O ranwat uya ran kay sakriyawan uya kupur kosanti kay sakriyawat. Thailand kagan katla mo Thailand men pagi one paron te Senator Net and kakulian Thai ti lolo. O men pagi Thailand katta sapatot. Kalangan speaker, saya kadang kupre penan sakratawat naman nan kupuray ban sansal kapakap. Yet kit sapil mar uli yapakan, onan sapil mar pinin ko kasanat kaiset, Pohnpei sarawayan Pohnpei. Monat ban patrawan tolan anat tungal pukom sa kaukila. Asa menuya tungal sakaratan mesyuk. Sakaratan kakpag kaki sawa so kawit en sapil mar ng sarawi nganin kawit en kamarayan ikito kawit kit na nirayakan na saban kati o kubur men paita at paita nato dengan wawanir en yang kit ipagiran ket kita sapil mar ng sarawi pani yang kit kaunta kit onan uya lamalaman ng isang kapundahan. Painiran katin kalangan o ang partiyo sa karatayan naman naman. Esansal o pagkamapugat nila ulang kapayanir o ating alsondor sa kumagsilis price. Amen. Kalangan Senator Net pwegi Thai Mayor Lolo Thai kakakatla mo Thai ipan patrawanan Chief Clerk on roll call te lukuran markat. Senator Alsen Abraham, Amen. Senator Kiko Abis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Tucker T. Daniel, Senator Sensei Edgar, Mine. Senator Wilfred H. Edmund, Senator Stevie Gay Edwin, Amen. Senator Brian P. Epsite, Amen. Senator Jack S. Harris, Hey. Senator Helena J. Johnson, Amen. Senator Stevenson A. Joseph, Hey. Senator Alfred Sen. Latorre, Patamat mine. Senator Sendelina Leca, Senator Miguel Mike Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Amen. Senator Macari Miguel, Senator Eraldine S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Knapp, Yet me man. Senator Norbert A. Perez, Senator Mitroy Simina, Amen. Senator Jason A. Walcher, Amen, Chief Clerk. Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Chief Clerk sansal magtayo sa pulman ko quorum. Amuna tayo bang katla te patola mo tayo record and reflect me Senator Daniel, Senator Abis o Senator Edmond excuse yan ang uyak purun rangot. Pwegi tayo sa pulman ko quorum ak may kuproya po yung kakulian tayo tiyaw ya sa pulman tayo sa karatan Pwuhng. Melel ulian tayo tiyaw ya sa karan misik Enginkehlap ang kuproya na nilap kay po nito na rakso and Pohnpei wala pa ang kuproya ni Soko. Wawan ko siya pulmarlikan ko, nanalang ko, nangganyay ko. Waw tororong labalap kay di korostan palian tiyak o mocho government. National, state, o local government. Wawan ko kapinaan Pohnpei, Honorable Oliver. Wawan ko karyaw ng kapina, Honorable Yowanis. Wawan ko siyong kupong labalap, Honorable Joseph o yung amusyong kupungan koros. Pasaksat wawan ko pa Speaker, Floor Leader o Honorable Senator kan koros.
Ibil menwaon kilang-lang sa Moroccan, Loiso, Seriso, Sumasakan, o Trail Chorus, nan Chamberwood. Men Pohnpei Chorus, Enginkehlap, Pwuhng taga-Paypaykan, nan Wailaut kanin sampa. Rakat o Pateng, ulia pumailkan, nan Kuya Kupur, Koson, Tikay sa Kriyawat. Dalan kagan katlamo dahil ay ban po na sa floor leader. Abram. Kalanganan ka mo, Mr. Speaker, jungol sakratan, wow, kapat-sapat, kumukupura, Pwuhng kak pacheng, sabol mo yung mujungol, me, paytay tiyer nan wewe, wasaksi jay jungol, wong kun kamui, wawong Vice Speaker, wong kumelil kung bagabay riyay Honorable Senator kan Korus. Ibil jungolan gi, wawong rail kan me pacheng jay nan wasan, uyalamalam, me siyang ranwot, uran mawun, payang maw kapungong, men Pohnpei Korus, melil rail kan me pacheng jay nan tupsong kapesekan. Mr. Speaker, ni wow, men pachung yata kamagito paki wato walaltan journal and kakapantala yaman sumur. Chanchala mo kamagit sa floor leader, wato walaltan journal and kapantala. Pwagi amiya utupan kamagit wo, aktail kapantalar, wato walaltan journal. Kamui, floor leader. Speaker mon iban pachwala kamukupura boy, yan kak kapesema Diriyaman kasambal mayang bajang jail mesing ranwat essential karbenara patjo ye Iranian kaseletar cuma lucu jong tetongkan magjalban sabulman ranwat riyaman buat ye mayang agi Soviet project me apa yang apa bali UNO DC, the United Nations Office on Drugs and Crime, o Merian Ebriam, pilihang ababali UN Multi-Country Office, iman bagitak jailan kasamong. Leader po yung pagpamangi masansalang pinaka-priyaman. Kalangan ko pura mga makakyang pateng biya ko pura ranmut. Miyata point of privilege, masalar ay pampilaw po na sa floor leader. Speaker nuwa man sagaro mo kasimbal waso pagik challenge suspend order of business o churok tiyang Pohnpei suwa walu. Kansala mo kamagut sa floor leader. Pagi amiya utupan kamagutok dahil katkatiyar Pohnpei suwa walu ay siyon katkilon tapatrawan lang kamuatan ko senat kan resolution kan. Senator kan Korus Mawar, Senator Net, Senator Pahrek, Mawar, Korus Mawar, aktail katla mo tayo ipampilaw po na sa floor leader. Ijungal sagaran mau sabal Mr. Speaker, iman beliau sagaran mau kasambal waso pagik challenge suspend order of business o ketia bali na besak silu may unfinished business. Kariyaman. Chancel kamaguto o dahil katkatiyar pa na unfinished business nituan kamagita miya o miya rutapan kamaguto iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Slipkey when is a Kriyaw line raise a Kriyaw Bill for an Act having a new chapter to Title 1 of Pohnpei Code pertaining to state funerals and for other purposes only Kriyaw kem seklang watawat. Dan po na sa Chairman and Finance Senator Joseph. Kailangan ko may maing speaker. Muna ipaan patsoa, itungal sa karatan. Kapung, kay po ni Wawo, raan mo ang kakpatsayang mo kung mulian ka diya mumot po cho. Kalalalang wasakan mo kung nangan tok. Pertanan mo mo at wawan kong komoy, Vice Speaker, Lord Leader, Honorable Member Gan Korusya. Raan patsoan patagat katwa cho. Kuyata ka mo kitiyog, chailan kak po kataw katsiyang nan kem sa klan watawat. Ong kamatang ko sinatwat siya. Nagariyaman. Chancellor mo kamagut mamiya sa Chairman and Finance Senator Joseph Thailand. Katiyan ang masinapin kamutang ko sunat silip ko na isak riyaw, laban niya riya isak silu o katiyang nan kariyaw o kaim saklan watawat. Koros mo utong kamaguto, masaniyay
Uwa masanicho kamagat paitar masanabe kamui Senator Joseph. Speaker ni Wao iban pacuan defer ong introducer and pilwachan kak kachiang nan o kawewe kalangan. Tangan Senator Joseph, yield floor rong Senator Ned. Kamui Senator Ned. Kalangan Speaker, muna ibang patroy man uyay itong al sakar misikilang kay puniban ko prana nilap kaunukot. Patrang sakaran wawakan magong tiang gear. Ni melel ran mau ong rail kan pepeyan min kapesya kan ong nan sabul material uyalamalam ranot. Nan wasan uyalamalam and supplement Pohnpei sarawi winin ko kusanet kaisak ay tungal sakaran wawan kan kamay. Wawan ke Vice Speaker kapadrayang floor leader. Wawan ke loken langso o yang amoy yang atrail Senator kan Koros. Kamamadan kusunet mag-trial katin so bayan sukset emesansal o emetete eri ni wow iman patrawan uyata kamagatan kapantala sotopansang ran kasilu and came saglan uyalamalam kaisak riyaw and puinin ko kusunet kaisak puigi miya kamawala o kay taragay puigi molan wow the Israel kaunan wekan sodra yang ket nan kamamatawet o ibang padrawan peke delegation in matil nema na paliata sodra bansang ran kasilu mon kem chaglan uyalamalam Kariyaman Siansal kamagat mamiya kapantalan kamutan ko sunod silip ko na isak riyaw labanyari isak silu an kapantala ong ran kasilu mon imsaklan uyakupur kasanti kaisak riyawad. Karos maudrong ka mga ito, masaniyay, uwang masanisyo, kamagat paitar, may sota ananapan masanabe, sansal may irawad, dahil masaniya rayo, o masota iban, rule magtayro itong tiyan masanabe, o imapan uyawi, kamutan ko sunod wat pan, Kampantala ong ran silumon sa bulmatayil imsaklan regular session. Ong karyaw o imsaklan mo ito. Kami, floor leader. Mausunin katiyang wapali na bisak payo yay pil kalanter. Amen. Chan salamaw ka magutok tayo ng katiyan ng bisak payo yay pil kalanter. Pwede miya utupan ka magutok tayo katiyan ko ng bisak payo. Iban, Honest Chief Clerk. Legislature Bill number Babki by Sapriola and Re-Silu Bill for an Act, amending 11 PC 2-113A, relating to government housing and for other purposes, in Watawat KU. Right. Kumbal mamin. Patrawan, may Pan Bonus Chairman and Chayan ko. Langan Speaker, amuna iban patroyang na naitungol kamugat ay melel patroyang sa ulmi sa kartaan kay kuni wawalap na niya. Melel wan kan kami Vice Floor Member kan
waun ki Israel kan me yang pateng trial nan chamber wat o Israel men Pohnpei kan koros me pe yan men KPSA kan ay tungal ran mon men sangang men Pohnpei kan koros ni wow men patawan ulian di sabung mi kamtin chen ko tuan wi adak kamugat mumot watan kak ko kamutan kosonet tap ku pai sakriyaw laban yal ri silu sabun men ki Sariaman. Kan salam mau kamugat sa German Jayan ko senator tun kradan te kamutan kosonet pap ku pai sakriyaw laban yal ri silu koros mau tung kamuto masani yei uang masani so kamugat poitak traikat nan masana boy ban pleu tona sa German Jayan ko senator tun Mogalan Mr. Speaker Sansal me pilwat withdraw isang ng committee pilomet tap ko pa sakriyaw me toke government housing tami min patawan Mr. Speaker me committee pokatar ireto kotoropo tami committee suto tokila amoin ibilbang yaki ay sakar misik pamoin ikarapa wat me pilwat withdraw kaya nan korong-korong mesabatawan uya yang AG's office o melel Department of Treasury tami Israel kasalatong committee noong mesansal rabahan pinapaliyata irawat are iwasami imin batawan muing kasalata na committee pokata irawat ro pag-isang ni kawait memia sang executive branch ay imas committee sa tumugat kilang mo oong yaban tami pilwat songsongan yaw propose me oong government housing me office in Attorney General and issue regulations or qualification oong we have been selection in Israel on the talking government kan me ban occupy the me ban house it im kan me government tungalan ke i moment kung mo tahu what regulation what ban issue pursuant to tama patpatonan sa Material Code i moment kamu tahu what i remi men patawan me i karaba me kami di situ mukit kila mainan korong-korong me sa patawan wiayar AG's office o boleh pen treasury me yang Pahrek nan committee kasalayan committee me rabana palieta i rawat ime uya pen tato wat sa tato gila kalangan na senator Twin ong kabesan pen kamutan ko sunod miedre masan pen kamutan ko sunod pa ko pai sakriyaw le banyari sak sidu Speaker, kami senator Perez kalangan Mr. Speaker, mo iban yang batruk men batong patayang komo yung railgun metu yang yai tungal sekarang kaping waban kuburan sa Material Code pwede kubur mau mesansal rena management trail komo Speaker Vice Floor Priano board members chorus railgun bayang trail nan kaliru ranwut Mr. Speaker mo iban kakatu paapol agam kubur bengkak padawan agis me pilwat kayu iman essential me mi itual floor amendment me padawan kau na pong pilwat karyau i bilman essential me practice yaw yan sawat iban padawan me situmau oke git kan me tosang dan kolonia o tatok ong option kapena second justify when at selaga keng chang nial rei al sakanakan o pagita senka kairu sa pugat mian soda sa pilpai shoot po yung niya may moyangkit o eman kapena gilustala segengkak pakai sersang pasaksit rime uyaw yan suot pwede kapena man akan pain koso-koso ne isma ban kakapapali naman government kan masyudot tawa
desolate talk. Email at the Pilwat Patrolong sang Dornet, William D. Delegation Madaling Bogi, Siang Abolkita. Should about one Pwuhng Aramasaman. Mimen Padoan me Yadail Ban Padoan and Kusunet. Ashuda Ramasaman Ban we are in Sene Pil Isme a ban Kiyang Ma Pagopoga, the Potapot, the Masamau, the Ray. Mr. Speaker, Sangni Carabel Men Padoan Pagi, Jalen Pwuhng Kamadawat, Ranwat Jaivan, Pasla first reading. Jalen Kapoli, Luanka chorus, when Gag Maong, Pohnpei chorus. Ayaraman Ongat Israel Gan Kanbogabai, a Pakpoke, the Kinsawase. Image Kalangan Speaker. May I demand an Kamutang Senate, Coming Senator R2. Ay kailangan ng problem, Mr. Speaker. Muna ibang pacho, ay min pacho yan sa pulong sa karatang kay Pwuhng wow. Medyo nga nilang ay nanmalo jay sa karatang wow ng komoy, vice, floor, honorable members. O yang aki railakan may pacho yung child. Mr. Speaker, ikasampal kay iran kamumatan kusunod me sansal pangkupur me po kaya sansal me housing euya ireyo me udane anane an pilopolla po kaya sansal me sombar rei euya pen housing sola pol mau atami min kasaleta me sansal me housing udan kukuta po ke karape so melel udan intention in housing en kak kukuta po yang kapali railakan me udang konengan pajodianan ya housing melel railakan professionals kan magjagan Kadkadaur rai sang liki at dami i-check nan kamumutang ko sunod match me melel me koneng AG and KAPWARESOU regulation up main dami issue me pit housing main aramas me pachola lemach main bansola ka chapana chaiban we are the regulation ni ajail jaibana nana main kamakit sang aramas ko at eksekutif pananana tulamat na niyo tatok choror pag jailanga kamakit sang aramas me ikamelele me kak wat ko me irail trespass o kasansan diyang nanim ka may niyo issue me AG anana check kamakit aramas ko yawita regulation boy kak kamakit long social level main Pohnpei main legal makakasan diyan nanim boy uyala practice yu melal masang teres me administration ko to ka agan sansal magnausit kuno yaw yar magnausit ko gnausit cher moment permanent lalal administration ko to resala ka kamakit ay may ni issue me pit housing may matmatawa en ka kamakalta polta regulation up koko nga email men yang kabacayan nan kamumutang ko sa network kailangan Mr. Speaker. Speaker Senator Senator R2 ang may friend po na sa mga Vice Speaker. Kailangan ng government speaker ay tungal sa karanwa bang kubra mo iwan ko floor later. Pilpalagwawang rey honorable senators koros ranwat. Wow nagdiralakan mesupay uyal malaman mensongwat. O pilpalik ay tungal ranmawan kapang payama. Ang koros tuon Pohnpei wasa sa ulibil Kadkadaur patu-patuya. Maing speaker ira ko sambal me supay legislature ang sawat mapitata government housing guy imbukat isu dapat isang barta bahaw yawita nan moin kan sapon ko ang legalak wen kakapaliw ya pantotokan maywo moin port Israel mel dikigay me santigang Pohnpei o kaniyang uyitotok agay imbukat uyalaro office me pilken house kapna testat Israel labalabakanan maywo ranwat imbukat dahil bilgang kubukuburay ralakan mapan pitulong ito ang ni puko
laut kesampalkan. Quality ng bagat, sudah ko na manaus sangan aramas ko. Robutan ba ang sudo paran professionals ka. Hello, main speaker. Imbukat, makatay pambil kito mata-mata government ng kawata, kamawila po yung kilong ng aramasakay. Ebel kabar bagdal te palianta uyapan ko sa nato kasantim government sa daban tiya sama uyapan totok and yang kakilakala private sectors. Private ka irala ka me tan pasan kita tungalan kiyumkan mo kono rent. Government yang point pairan kak santu buan bilkak sa wasa palian private sector to community private community in Pohnpei. Mata-mata wame yalelaan sa government and truck kalian kakalaka ko sunod katel ko nang maintain turn pass pukat ni mom memia te en kapultasang wasap ko yala commercial lease porangkak improve ismale ti rangkak improve o we are men rent kesimpes na so paya beban kakul so wasabin railo economy ibil sudah pada wanim tapon memiranut okay wasami bukat patria sang sevenau sabe kasapular te ko yang aramas okay momon office to office house sit ambil mi aramas patulong government sudah kakawali Orita mo kayo konong yan kakpatak. Uy, teman-teman magdebang kamanala ko sa network. Ayaw mo na ijiya bang kakilaka. Kita ilsopay kapal choto maramasakan patulong. Kapukawakan ko lao. Ininapal. Example, public markets. Mabukat patong. Armang speaker, imen kailan kak nakak kamanala wat kayo o ansayo brong asen brong patak. Ap kay tiran wat pag motion no kailan pass first reading. Ag kailan kak katayang takobrlang o kamado brong talk. O kail uyata decision mapan once and for all. Pasan na that maurima. Yamoman uyapa, yamoman kakilaka. Pumak depan masalah government housing depan masani government building facility chorus. Me contoh tak pada lale me aramas pintu walong o kokosan lale. Hari main speaker, ia cungal sakaran pak mo pergi imatawa me irawat akasampal. Awaban kakada sudah mangal, uyapa. Kalangan main speaker. Speaker. Kalangan Vice Speaker, Sulasang Vice Speaker Miguel, kamu Senator Joseph. Kalangan ko main speaker ban tulaje po na itong sakaratan wo kapacabat may pacuan buyayar. May ang pacuan kapungki kusyon na duwas po may pan kawawe itong alwa pan punga siyong tan kamawi ala uyapen process the polipen ismepan po na nga government housing. And there yung may yang amen officer and pain uyang isa na ismemen kaya nga akiya. Ngayon mapapema mo imiya iyo siyang uya pa ba mausang. Area government yang kita housing. Sa kamawala ko sa natin housing allowance. Irail kan may eligible yung housing allowance sa ko yang rai nag-negotiate yung wasarapan niya. Wasame im kamiya tugtisan. Kaya agla parking lot. Belal fix. Nasuka pa ko no runwards. So chunto daw education no pas school ka pay po nal. Kabaran jangan po nal. So was ang park. Pero may tukal point my speaker.
Au government ang pito isang kita housing may tayong private sector ay mag-government ang kita housing allowance apon taan tete isme paan ana konayang o ito chupalang ale housing allowance. Au ya ben wasau tayo nakapkapong ngay yang pungkiyan togti sang imo ko apali ka parking mamiluwa agak payan kawit masan sa vice speaker. Kailangan speaker. Kailangan Senator Joseph kawit mabilmiya sang Senator Joseph. Miyatra masin ben kamudan ko Motion, anujang damasin sabulman kita matawat kayo. Miya karyaman ben kamagito. Masularay pan po na siya kamagit sang Senator Pahrek dan ruting iti masin ben kamudan ko sunod. Karos maudung kamagito masaniyay Pwuhng masaniso kamagit paitar tayo bang kadla o iban entertain main motion tayo sa bulman kita na watawat kayo. Karos maudung tayo sa bulman kita kamudan ko sunod papagipay sa kriyaw labinyari sa silu o watawat kayo masaniyay Pwuhng masaniso kamagit paitar o tayo sa bulman kita kamudan ko sunod wat takamanalar na watawat kayo. Point of privilege, Speaker. Kamu Vice Speaker Mr. Kalangan Speaker, ibatawan kami lelema. Ranwat, kaya kat mo in ran, kalmaw to kawan meeting days and kayo sa kalangan regular session what. Anan point of privilege po first reading kaya labali year pilew. Ay manalito ka wait. Met panto ka lang men kawitin totokan legislature irawa lucy magkota ko sa ilang CPA to comprehensive budget act pwede nan kasantian men totokwat kawit totokwat ita ma kamagitan motion when extend time tanso abo bangka naman sa legislature what amay rawat sa rawiyawi ran kayo and regular session what come in finance to report your ban so by your legislature what o marapota so patromon legislature what nintuan meng kaway ito clerk pan automatic place nampan ko sun ito na ran karyaw and meeting or mabukar koros sa rawiyawi I mean, manalagawa ito, pwede motion te, uya pa yung yaw bang extend kiyang time finance, parang apaliala totongkan mamiya, nintuan inangan sa material men kawit totok. Ang kamutan ko sunod, kasampal yung may makare regular session what, santiyangan kanuyawan ng September. Pwede totok lang, October yung ang parang monikap. Ari iman, Tokyo al kawit mo ang putalangak, apali rawat ni Mumta. Motion ng karailan so, takiyangan so, financing kayong sakala, te, kito, o kamanalawat-awat kayo, kobre lang kami ti, sangkat koros tega kuya man speaker. Ay may batuan kilong ang pan, privilege, pwede first reading, katil kamanalaw, pila mo iniyan so makunong, and katil nga kalkawit pa naman. Kalangan ng kamo man speaker. Kalangan Vice Speaker Michael Kawit tama sa isang Vice Speaker at sampal trial maasani pa na. Ang pagkitang trial kumbal miniteo, tariyaw, trial kuwewa pa na ba?
Songon-songon momen no waramasakan nekin pare-pareto. Isa pala rok tayo kat dapat patapan pil calendar. Vice Speaker. Kailangan Speaker, bagi wawon tuan wawa pa na magtahil supplement kayo ni tuan ilakan men kawit kan pa supplement tayo wiyapan totokan kakinlain ang ni wiyapan totok sang ni karabawo may Speaker Emmanuel Corporato sang Kamtin Finance Kumutan kusunat Pawagay sa kalmaw laban niya sa ksilu o place pan pil calendar ang first reading. Amen. Kung kakabrayaman ng pen kusunat kamutang. Pawagay sa kalmaw laban niya sa ksilu CPA. Kailangan chansal kamagat siyang Vice Speaker talent place kamutang kusunat pawagay sa kalmaw sa kalmaw laban niya sa ksilu pan sa bulmatay pil calendar. Chansal mamia utupan kamagito o iban rule mag-trial place o iman bagita kumayran place ma kamutan ko sunatwat pan sa mag-trial pil calendar. Mamawag at trial katla modal o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number may sa file line Enginkehlap, a bill for not amending 22 PC10-101 relating to the Pohnpei Traditional Affairs Fund and for other purposes only kreo ko sa klamatawat. Tayo kumbalma minito. Paler, Kamwit Chief Clerk. Legislature Bill number Pohnpei sa Kalmalayan Silu, a bill for an act providing for the annual budget for the government of Pohnpei State for fiscal year 2024, appropriating monies therefore, providing certain authorizations, providing for amendments to the Budget Transmission Act for fiscal year 2024, relative thereto and for other purposes, ang natawat kayo. Vice Speaker. Kailangan ng kamunan Speaker ni wow iman patawan sa karega mo momot kasumbalwet kalian katriyang katoyang uyalamanam kay LV number pabagay sa kalimaw laban niya resak silu Comprehensive Budget Act and fiscal year 2024 o supplement kita ta kamanalan watawat kayo. Kariyaman. Chansala mo kamagut mamia. Opo kiyamiya karyaman pen kamagito iban entertain kamagito Thailand kadian an masina pen kamutan ko sunet pabki sa klimaw lebniari sa silu mayay Comprehensive Act and 2024. Koros mo utung kamagito masani Pwuhng masani show kamagit poitar og tay sa bulman gitar kamutan ko sunet wat mayay CPA ong watawat. Speaker. Kamu Vice Speaker. Close debate. Kariyaman. Kamu ko ma instruction ng kak mo na drive ang close debate drive na kabali. Speaker, pwede kusanat kasambali umit o nintuan kawit kan menutan balance pot ito pananane teto mau source koros me pan totok puen kakabali ata. Arin yan so mag-drive ang katin te patuan kamanala ranwet amoin ekak buya bayo banero toror ekak kabrubulang Kamtin Finance enkak tok abalialaw unsaku kabretong watawat karyaw anamet te bangkadan watawat karyaw mon banero toror amban abal motion yu pen abali unsak o palansin bacotwat kasambal pagkatal ta kamanala me ko tume panag satiat kalangan man Kalangan Vice Speaker kawit mo drivean
aletan watawat kayu, tagtralaletan watawat kayu. O Jai so masan ni ma. Masan pa. trail kombal ma benito.
Medche alangan Pohnpei V6AH Radio ein so sech rich di sanger way bakon kalanyar nech Pohnpei nan kan takakabachabat chen Micronesia V6AH Radio mauya supplement government and Wayne Pohnpei me pachaban apol kawaid and Pohnpei Public Broadcasting Corporation magan Kadkadaur ngolngil nan kilohertz kit babuke paisaktuaw o Enginkehlap ke watch nen. Scene 2, take 4.
Dan question net pap ke sa klimau le peniari sak silu miatra masa nepe. Speaker, Kamu Senator Edwin. Imen miyata kamu talaga kamanala ni watawat kayo o kapurpulang campaign finance bangkak kapratong ng legislature before the end of the session. Dahil kumalma.
Iban ikamelele me mayor motion ng trial and return to masin ben kamutan ko sa network o ibang rule mag-trial return to masin ben kamutan ko sa network. Karos me utung trial and supplement kita kamutan ko sa net pap kaya sa limao lebniya riya sa silu o watawat kayo masani ay uang masani show kamagut paita rok trial supplement kita kamutan ko sa network no watawat kayo o wewe pa na mag-trial sa pulman trial apan take action Monday o nguyapan karyaw o kaimsak lang watawat. Miya ito kamuntang ko sa net. Legislature Bill number 3 of Bill Maysak Pipeline Legislature Bill for an Act amending 22 PC 10.101 relating to the Pohnpei Traditional Affairs Fund and for other purposes only karyaw o kaimsak lang watawat. Kailangan Chief Clerk, iban po na si Melel, Committee Kapatapat Riyaw me, Committee in Social, Culture and Tradition, Historic Preservation o Finance. Iban po na si Chairman ko. Kamuy Senator Edgar. Kailangan ko po mo, yang patang ko mo yo, nasa po mo masanin ko sa mo sa magkong tiyang kier mo wa. Mo wa, min patron, pangking ko mo, pangking vice, pangking floor, pangking luko, patron wongi yang ay senador ng Congress. Yung patron trailen kataropay LP ng Rio Pagkalimaysak Payo la Resakeo o katinsapan man kita. Diyan sila mo, kamagut sa Senator Edgar, trailen tek, kamumutan ko sa net pap, Rio Pagkalimaysak Payo, lapanya Resakeo. Ong karyaw o kaimsaklan watawat. Karos mautung kamaguto, masaniyay, uang macam ni show, kamagut paitar, macam apa? Speaker, point of information, please. Even all of masani Rio Pagkalimaysak Payo, kamdal masani Rio Pagkalimaysak Payo, Rio Pagkalimaysak Limau Resakeo. Rio Pagkalimaysak Payo, lapanya Resakeo. Ma'am, Chay Pwuhng Panera, kamu Senator Edgar, Chay sa buliman kitar, kamu kit memiye, o Chay kat nan masin. Kalang promi. Men patron kamelel me, piluat ito kamelel molen wow. Kamelel molen wow, Chay karus kamelel me, yeyi sa matay na marki ko nankin ko me, uyatro. Na mar ya molen wow ya tatoke anso waray ko to second reported men katanga sa maray tatok ay may kamelem piluwat ang kakan kamanala po ang kakan muitang ray portrait you lainay tamyunan sa maray portraitin par Secretary sa tayo po ang kakan tatok sanggal. Mawawasan Senator kawawasan Senator Edgar, miyata masin pa kamuy Senator Joseph. Kailangan Speaker yung kakpatsa ang kawawa, ima pong tama Chairman in Culture, Social Affairs, masa nila na patsa 1 tao. At dami mempleo kalupa me, kusyon na tuwat, uya manamaner, patsa yun ang sa pamachail pukan kusyon na, may tata, Chen way po ko ng kakpatsuata po ay napalikot at token mo ng wow. Ay masukun uyawi suche sukun patsunan budget para kayo mapatsuot. Ori at ame ukdagalamie sin ukdagalat chingkay. Po masan kan mapatsunan kusun na to ang kak para kayang uyapen totok na sa ran which the dame kosan to ukdagala mapit mo ng wow. Ay wag tagalawat siya ko siya wala paliya. Kahit din, chay baan kita mo yan, kak sainsal, and kung sunod ito baan authorize, may tata. Uyapen, chay pa kanyang ito budget ng Pahrek. Kailangan may speaker. Senator Joseph, o kawewa miya. Miya ito, kamu Senator Pahrek. Kailangan si Speaker Ivan ako tama Chairman Finance Padrone.
o kumkubura wiban yiltong order and pilwats. Yime sanjal nan submoral kusunaduat me uya housekeeping bill yomat indo am turn finance kasalata. Irakan me uya amendment yimen baron yil floor wrong Senator Carl wagi me uya order and pilwats. Senator Perez, you floor wrong Senator Carl, Senator Carl. Kalangan main speaker, muni banyak yang kupurakan na, ingkak yang sabul memu sakaran kapeng kay bunuwa me pato yer ninlang itu ngalwala pan kupuromu wang tu vice speaker floor leader o ria yang abal member kan koros implement ko yang itu ngalwa urai kan me pat yang kejail I kapeng tu kawit me mayor sang chairman in finance or chairman in culture or social services, culture, tradition, and historic preservation. Ngayon wasam pilkonengan sansal sang mas koto apelpen malanwao ang legislature word kinapel ban committee in education. Aran word po detail ko kitala sa matay rule o kawata committee Pwuhng utan question na tananen pil bukitak when sansal apelpen malanwao committee kasambal word meban po ang apeltan budget may dami sansal maurin question na duwad nintuan kawitin Senator Joseph o Senator Edgar and yang utan milanan budget and we have line item nan paren munikan koros ay kabarabor keme irawat Senator Joseph Senator Edgar banutan apali kalangan may speaker bugi ang sumaw Senator Carl Masular, Senator Perez. Speaker menalata kawit tay gadgat nan masin ben fil ria bugil meisha payo ibaron na mi floor amendment yu ay men baron yata motion tay bin masani Jaga command mas nan sugi speaker. Tight, Komal Minister. Pale rok tay kat nan masin ben kamutan ko sunnet riap kilmay sak payo laban ya riay sak keo miata masin be Speaker saya Kamal Timas. Speaker. Menjadi selalu nombor. nak tay Komal
Sinapan kamutan ko sunod riyap kilima isak payo, dapat niya riya isak kayo, miyata masa na pa. Speaker. Kamuy, Senator Harris. Alam, Speaker. Muna ibang patro ay pagkita yung patro ang sabi mo mo yung mutungal cakaran kay po ni wawalap makumtriyang kiyap. Namalwad rin wawang kamuy, Vice Speaker. Floor, member kan korus yan. Luwan ki rail kan mayang pateng tay rawat nan chamber main kapeche. Radio internet. Melalay wow ramang ton susin kolonya kan korus. Speaker, agay agin konangan miya manan. Syagdida syagdin devil's advocate ni ansyo me. Iran mama siya na nira kasyambal kin porata. Melal nan malwat, malan demokrasi wot. Islamin batawan me tuyang wan gitiyak. Yang kasyambal ki samay tiyak. Ngay man Pohnpei. Although kusang pengilabu teka mutlak, uyaman kolonia. Kajambal ki madawan kamudahan kusunat wad puaban mandate. Tamoy ni kaksapung, mamalwat panananag appropriate. Moni niyan siya mapagpagpang kusang malanwap. Ngayon ni uyawlin Pohnpei man. Niyan siya may monsap na margiban masin, te pangok, purma pangok. Ito may kakuya, Karena travel, tumumotin demokrasi wot. Niyan siya mapagpagyuban. Kut, lalato. Wa mountain money yu. Mangay, niya tungalan ki fiduciary duty ang monin way pakon ni bang kelang maban sudakak sudam megot panguya itai ko ni tuane uya man Pohnpei hai may kasalagi ta may kin agay ba ka konang amanan kin sagidija sagidin the devil's advocate kunan mumotin demokrasi wat kaidan trail patrobana Thailand akri me ako tansyo koros. Apo ko nang Thailand kin disagree mas ni rabio ni laslaw. Imlan kasto anso mentringkaw ko kota. Asan sa leris materakterin kasto. Kailangan Speaker. Speaker. Kaya mamasa ni kamutan ko sunod riyap kilima isak payo na banyari isak kayo. Masa na ba kamuy? Kailangan Speaker ni wow ipansong an address iramesay sa siyang kampakapay Senator Harris. Irama patpatawanta mamasa niya tayo ay nanpong malal. Niya tayo sa pulaman kita tsungalan ko pukon. Apali siya way pa kon utaan miya sa pulmatay responsibility. Kailan ka apali ni weapon ruwasan pawasan kusun na to kusun na. Nariyagay bak siya kincangalan kusun na. Kami kusun na ruwasya ta. Benda siya makupura utaan. Pan uwang at akupura. Bukan magcay kau kilaw dahil pan anana payan ko siya. Hari iman kataman kiyang Senator Harris me ko siya tuwa siya sucakap. Napat-pato yan sa macay bukong ko siya na tuyawitan nanti yan totoong kay samalar. At tamo wag dagla ni pleo kalupa wag dagla mamiya nintuwa na San Senator pero sa housekeeping wag dagla kaya kapara kiyang tama miya mela lang kakapayan at ay restructure committee ko miya yung committee yan siya cultural social affairs. Dari imay ipatsoyan kutsyung. Ang patsotamo ni yung totoo choror mo. Ika mela lang par chorus walang wow kan katskilong sa balmarail budget. Asyo kin lalato. May miya kaarap. Huwag tayo lang pilko bramaw. Maniyan siya magkupuran mo lang wala paano na to legislature
subject to legislature consent. Mo pan na uang ata niya chay uyaw lim Pohnpei. Yam mo lim Pohnpei manapan tu tampon ko. Rira apali yo mit my speaker. Man mention na pen chan na kiyo kau na yam mo na pan napali. Makchay pan chuang. Ira pen to talk with. Bila my speaker. Niya so ma maluwat pan kamanata mo nuwat. Molenwa is subject to legislative oversight. On child min Pohnpei, that's a contradictory in terms. Yamon a child pan oversight molenwa. Amoy ni siyang mo ni suko me sensitive me kareta kapinakay me pachoto resujukun men pachowan tito rekin kakachumoin pe na palialasang pan sa pulmarail pali. Nariran ko pura lal kay mag-child ulit Pohnpei pa na liyan Pohnpei pa na nanang ko pura. But the minute kuburan mo lang pan legislature ban apali aniyan sa watcha child Kadkadaur legislature pon mo lang ira may pacuan pero ko yung mga speaker. Kailangan mga speaker. Senator Joseph Masular, man po na sama, Senator Carl. Speaker. Kailangan may speaker. May isuto ko nang jalan kati ira kasambaluwat. Numom me ele uya sansal buagi. Sansal me sa matail puko piltuwa ta kami na. Pukon papa away we have been the dog in Wywood ay me we have been mo nakin padok ni sangan mo memia riya sansal nan ko sonet melel maxinu gudagla tikitin gaya bugudagla ka sampal ko padawan kabina bang pukoki itan kupuran malan wow ong legislature podalan gangkak ari kupura mang speaker ma koneng speaker ari mo ina sero koneng kaya na rin kumasan ko ay pan yield floor speaker ang vice speaker Senator Carl yield floor ang vice speaker Michael Kamui. Kailangan mang speaker na itong alwaw sa palbang ko promoy one of the honorable senators kan ipil sakaramasig niya ipan patro ko iterialo o kipatokat ipan patro nilang mang speaker mo encouragement pasanan me koros melelo limpak mo insangan kubura kayo makatail momanahan songkan aptay ban nek pasang puko o tau isudah langguki en patawanda pacet ang malanwa wagi government yang kecil sang ni apa kita ketua wali saklima oleh ranwat iuya isakone timan iuya lukan malap ipadoto uya legislature o kanyang patawalang moni nan 30% sharing government yang kecil amboyagi ruwasin pasanan ko sanatan wing gede kapakataw bisin kaunan way mayin nan markin gede o pinin wow isonan kan met capli yang aki kangan mar somasan ko usapakan o lang pilipil kanat kay monin way pokon me patolang wing gede no pais kinapali office ko unia kinapal ni office ko ekin kaitray lukan malap nauya latihan mo na bukat. Nanasaukan me patrakpan kubra rail takubur o kawaitan kuburan obis riyaw makakauta po yung kasantiyo. Isoko nantimahan ki manamanin patrawan so. Nintuan po ka pan manan kaula. Painitawayan magmakatin muni. Nintuan ruwasin financial management nak in government, the local government wo Obil karasulong sa Parliamentary Financial Management Act.
me magmagatin moni paano tani tawen magpagad ni kusunet ciao usang toro riba matawana nan pelap pulgitiam bangkupur mebukat menapali sapul maral toto nian so kai nian so me bil papa upa amalan wow rabil katla sailak leki legislature me appropriate moni beran katla yang traditional conference leki ko ari i sudah berwan tame kosenut buat mai tata or ya tame pan kak patota sang pen kak apali totongkan me tokotokalang molu inang kasambal ibil berwan wewe ke me pel kau takatan mall kasambal ililawat mag iral so bay din Pohnpei ko katiang interview buwege guburan sakaral panunya totok law tong government pentang akiul ananan so kan mana ran katti o kabina teisinga tong kan pan sakarata kawewe rokan pegi totong koros sabis pralang sabul marai laramas don't way ari main speaker main kusonata child kamanala o nandiya nga paliata itay rame ipad-padawan ngay mata-mata main eko sa tiya to ko lang kapana amoy kapana kakabugayang obisyo benutan sansalan budget yet Church Legislature patawanta penkak apali uyapan totongkan me te sapulmar totongkan meraging katkibanao yang kubu-kubur kau yang ong ananakan sobay win Pohnpei i tungalan ke Pwuhng main niya lang kaubasan ususin kaubasan in FSM uyawi isunan kan mania yang kacin uyakan titik ususta ima kacin capuli talaga isinin Pohnpei ima kacin katsili kawai totongkan o ipeli mebsar yang makareta wewe mia o kecil kamanalay rokan mana muin Christ met cai ban onona muin Christ puyaramas ari ibadawan kamel makuburan sobay di ko melal kubur tuwa ng kalaksis sudah makakauteta at chow isa pul matay ari pagkatay masanima speaker yun na batarosus wasaban patroyang ya sentra men kosantian uya lain item yun ang budget wah magtegak chow kita kay chow kita o cawas panang uya pukapukat balisang paisang kuburan sobay tigo po Pohnpei yan ni takwoy sang wasa katrayal katrayal sa wala ibadawan niya mo sa ninggulos Riyaman muna ibaan po na sa magpurahin po na sumasa na taratuin Langan Mr. Speaker kapag masandan tama miyan suot mo may position ng tama miya mo kayo dan ong yaban withdrawal mo ma kayo karak yang ikamoy suto yang utung datang tami man kasyambal ke marawat ong yaban niya taban to kata ten way atay tayo ulian dir ramasin Pohnpei o yaramener no po ya wow tayo ba ulian tayo dir totongge ten way puan ka apali Israel puan bil sa Israel puan sa bulmetal ramas kabil anana sa wasap niyan so metotokin wow rabil no po ya rabil uya Israel to nuwan Israel ka koros re ong tama miye ansuot magday ba na letreta me pangkin totoking ramas ni Pwuhng Pahrek o trail katkiyang totokin na agday sa ulian Israel tiyer o isongan totok puka warangka kuit alet teme Israel wit pilkin meirong kiyo Israel totong kiyang irayakan makonang pain Israel imet me bilmen kasalata ngoin ong opelben fundwet ngoin chairman in finance kasalatar me mier fundwet o Israel bilkin out fund pukat niyan so manan miye ibe patawan me miye selok magun uyaw Israel bilkin kamana
Imi patawan me instrumental bil mamasani rogat when bil wiata me agotio me wei pagon bil ban metowe yawasa treten wei ban tatok yet ta konangan tatok kalangan Mr. Speaker. Kalangan makupura mayor motion in Thailand return to masin ben rawat. Hari aymen pagita Thailand katlang o pali motion na masito poita Thai bil chapal nan masin ben. Thai katla o iban entertain motion me Thailand return to masin ben kamumatan ko sunat riyab kilmesak payu le benyari ay sakeu karos mautum kamagto masani ay Pwuhng masani show kamugat paita karata tayo tingtiyan masin ben kamutang ko sunatwat pwede ko sunatwat ada bangkat yang tepatoyan dan watawat karya o kem seklan watawat ay ban po na sa chief clerk on roll call. Senator Artui. A. Senator Carl. Mine. Senator Edgar. Senator Edwin. Also. Senator Edside. Hey. Senator Harris. Niwao. So. Senator Johnson. Hey. Senator Joseph. Hey. Senator La Torre. Hey. Senator Leka. Senator Loyola. Hey. Senator Ludwig. Hey. Senator Miguel. Senator Movic. Senator Nep. Senator Perez. Amen. Senator Simla. Niwa, amen. Senator Walter. Senator Movic. Mr. Speaker. Hey. Chief Clerk. And Chansalang, we began with supplementary to talk to choose metoke kamumatan ko sa netriyapki lumisak payo labinyari sa keo usus silu so o a sa kuano met melatar at ay kamanatar kamumatan ko sa netwood ni karyaw o kem sa klan ko tawat miyete kami Chief Clerk. Legislature Bill number Papki Risa Kwano Line Risa Sulu Legislature Draft 2 a bill for an act adding a new chapter to Title 42 of Pohnpei Code pertaining to the one new and Micronesia House, amending sections of Chapter 11 of Title 42 to provide consistency therewith and for other purposes. Only Kriyaw Kim Saklang Watawat. Dan salamat kamutang ko sa network report lang sa committee and shop karatepan po na sa chairman and shop Senator Perez. Klaan ko, Mr. Speaker. Ay tuan sakratan wow ban kubur koros. Urailgan mayang PB and Roy Diran with Ivan Paron Walyandi sa ulumi sa committee and shop. O uyata kamagit. Trailgak Masani kamutan ko sunod na mapabgri sa gunaw level yan Roy sa silu 22 o sa walman kita na watawat karya. Diyan siya lang mga kamagutok tayo dan katiyanan masanuban kamumatan ko sunod pagkuriya sa kuno lebenyari sa ew LT2 o katiyanan karya o kem sa klan watawat. Karos mautong kamagutok masaniyay Pwuhng masaniso
Kamagat po ita, regat-gat nan masin po. Kamuy Senator Perez. Salamat, Mr. Speaker. Iban barawan tabiata, barawan bagi committee members o yang ay riyay nawaya other and pilwot sa ilagak sa waspan bagi kusunod na ray magday panabaliran wat ten torobor yay sa kiyo o iban sidugak may naman ki kawewe unsak kamadan kusunod wat ay bilban baron bagi speaker kamuyan gak maitan siyon masin pa korosan gak barawan raytuan kairoir onan kamadan kusunod wat niyarolap kamadan kusunod ng bepabgiri sa kuno level niya research silu yay maban kamanata wasagis dan kolonat town dan wasagis magdailgin kadan ki punso dan kusunod botanical garden Pwuhng kotorela wasagis dan wasagset maban laut ki square meter 26,000 square meter. O liswat panriregi sumbar lemay saglamaw. Pwuhng kak nanpungan state government, Pohnpei state government o national government. Pwuhng kak apali one yuan Micronesian house nabilban kadan ki MCO. Laban apali way lamaw yay Nauru, Kiripas, Aramay, FSM o Palau. Mr. Speaker, dan 10 taropupugat doon na kawawad ko sunod. Isang page ng bayaw, lal ng baysyu. Kasansaleda, kasambalin wasaksit. Isang kailangan nayo o laladaran wat tuan tamay tatokan. Pwuhng kak paduan na yung aramas koros ay bahan yan tatong wasat wan kasambal ng wasaksit. O iban paduan bilpagi irailgan ma arawan ki patapat and Pohnpei o tuan manaman mesensal ng tentaropuyagan and bilsawas. Ab niralap sang tentaropu o lalisu taot ki tuan kasambalan Pohnpei dan kolonia kailangan yo pamak tailban kamanan ranwat o nawat kriya pilwat irailgan maban ang Pwuhng kak kasambal ki kriya Mr. Speaker and sansal me ya dahil apali pilwat dahil apali yan nawat kayo kapralang committee niya proto ong nawat kriya uyalar LT2 wiye wag tagla laut kay mapardalan major amendment kay mapardalan o bilbaruan kamelo kapor-por ko member chorus sabon man gitong lagi ansyong mau enggak katarobol iban baruan oralap kayo enggak wag katasang LT1 o LT2 lease agreement man wiyawita enggak wiyawi kasusang tagamagitsang Pohnpei State o yuan pagkarabe ibaruan na sansan ng report Kariyaw enggak kasaniti o apalila imkan maban politician ang wasaksit mamimiyahan suot tuwan na ban kasauta o epalipan imbukat eban purang kokoda sa pal kayim sagla sa speaker nakasambalan ka kasanti iyada ibang kamanar kamutan ko sinutuot o nakatawat kariyaw abang ko sinutit uyaban tatawang kayo Meniya dahil ba na palila o kahon sa kalas sa maral buko
Mie palige me ban patoban na buran kak uya kubur. O ewang option yuan kan me tansan tu success account. Kuren kak kusana di uya ban talk. O uya ban talk kan bisan salan nan kusana duot ma ban na percent tapi nagla tama ban uyaw. Percent tapi ban nagla tama ban uyaw. Puan abali kalau cuma bisan sal tancap moral kamatang kusana duot. Kem segla Mr. Speaker. Dia jail ban kamanala kamatang kusana duot. Aban wiair ira kesambal makaitik Pohnpei ito FSM aban kasansalita Pohnpei nan mapen sampa aban put us on the world map niya ban wialar up you kedai Pohnpei ban sansala hong sampa pon nirolab iban baronit mat o itagig jayan gak nasa ni o sa bolman kita ni kem segla en wata-watan rangut. Miyata masinubin kamutang kusunit. Speaker, point of clarification. Kamu Senator Joseph. Kalangan Speaker Pwuhng report me sang chairman ang amendment sungalan kita clarification. Kaya sa amendment ko kung katskilong talan masa ni amendment ko. Mr. Speaker. Kamu Senator Pahrek. Kalangan Mr. Speaker. Ang suwa di parawan itawan ito tama sa parawan robot kaya nan robot o magtaibang katsinan masin pe ay ban parawan lang floor amendment. Kakko na. Ay ban bato reserve sungal comment o pit amendment. Kalangan Speaker. Nangan mamawasan Senator Joseph. Miyata masinubin kamutang kusunit. Kamu Senator Net. Kalangan kami Speaker. Itungol iramalaw kasambal Thailand kau kuburiam. Itungol sagaran wow and pat-patot. Iragayo yang kasambal lagi sakaratahan Senator Hartu Yayo mepit ubi space o wasam rent Pwuhng irawo tami men patawan kapatayang re Senator Hartu me tangible or intangible benefits and UN Housewood, Magtail Ban Sabul Managi, Menlap, Kasalatan, Senator Artuyo Ban to a Selepot, Kiskasigar Ban Rapapot. Oh, work Pesang Tolul, Irabel Kasil, Iran Pepem Kasampali. Iragariao was at Abanuyala was an FSM Ban. Sandip Pohnpei on freely associated states Shilu on nan minimin when saladak on main America ye RMI ROP o FSM Iban Maki President in RMI His Excellency David Kapua Pakere yan melaw sa wasa mamoten pinin ko kusanat kaisak pa kitailan kamela kamadan kusanatin kusaneti UN House Pohnpei nan FSM Pwuhng ramen put kusaneti o mayor rail kaunapata Pwuhng arail men Cairo my Mr. Speaker honorable senators kan isiramen patawan may lap o taisang gitail, pagdail lap o taisang rai. Pitu ito Palau, President in Palau sa classmate. Ebiluya pagpagwat rong ye, pusiraban yang utong ata. Pwuhng patawan katap, kamawal lap, mulatag me
FSM apne melel Pohnpei ban sapul manage. May bilmen patron sakar kita sansalayo may employment opportunity ban loud o ban maula. Iman kataman kinikitel may unemployment rate in FSM Pohnpei utan loud. Yi makareta Kitalap Rabrapan Sawasila Likin Kalal and Pisarawian Pohnpei. Kemsagla maing Mr. Speaker. Ikin kasamwa lagi committee and kaitan payan way and nan winin ko kusan edward. Puriti walar we apekan and kalau tela kaitan payan way apal apranan nantri you announce panin ini yang kamau yala kalau tela kaitan payan way and FSM apne melel Pohnpei imet itungaliran kapadapat mai Mr. Speaker Selamat Senator Ned, Mieta Masin bin Kapitang Senate, Kamu Senator Pahrek. Kalam Mr. Speaker. Iman badon miyata kamagit. Kadayan gak pagkatao masani floor amendment number yapugil may saksilu level yaro saksilu. Amen. Nan Masin bin Kamutan ko Senate, kamagit yu miyak taylan piltep, floor amendment yapugil may saksilu level yaro saksilu. Oros mo tung kamagitok masani yay. O masani show kamagit paita masani ba kamu Senator Pahrek. Kalangan Mr. Speaker. Kayuman badon floor amendment what emamun me hydrol signature kaleb me padago and jansan ban kuburgan me badon eugiyang kamatin sa payo tiyan so lunch o bilirail gan me badon luka pues enter moment me ibadon me naman ki kamamadan ugutak lawat ikaralap kamamadan ugutak lawat kayu eban pugatianan kamamadan ko sunatuot wan boy boyew nagtay ban chap kita nan buwan lessee or lessor ye Pohnpei state government or national government me bado tuan cara lop lemanen jodoh juga sang Riau en bilga kosanedi duwanay kawan yayim kay an pagwidisang me punya nimpugat mirail ban badawanta puan gak relocate or brand erect building cup monigan and gak padodanan sa material sa nagnak Pintuan Rosen sa Material Financial Management Act and gakawada ewa account, special account. One morning what pamparolong lole, we naknak o niyansong plan pan we awita sang kambagan ng bukogi estimate song goros abang prodong legislature and gak appropriate one morning.
agcay pan 1 chuka o kiyang ninempe. Pan kagacay laut sang 150,000 a year. Buhay ba bacho na million. Buhay ko sapis kan marapacho. Sapis ka pacho to ni soche size. Agcay pan alera po ka o yakit caveat condition. Ong santiyan office watch. Agcay ka na patama national government ban so choke. Agcay pan ni Charkila maraban mo kitlay kis wasak agcay lusang. Kamao kan magchay mangi matan uyawin. Imen kasaleta iye jungal mata-mata met my speaker. So chaga siya kumakarospano chu. Ira po kayo naninira kasyang palmedal. Up and tap pachunan ko siya nataan. May yang kapina siyang ni kawait kan maminan ko siya nat. May paan ruwa siya yung kapina yan mo na paan tulaw negotiate. Ira po kayo kakuya sa pulimet at jungal cheche. Ani anso magchay pang pugatiyan ang ko siya nata. Muman magchay negotiate ron nag. Icang kapina paan aletso po kalang national government. Magmay pong kumama show up il sumaw. May kasawsang officer. Erimen kapag-kapag kopara-para ko national government pan aleta. Office wa dyan kakpat-patsura. Chay paan na bil kauno. National government show. So chay aleta. Chay kakasi ko organization wa so chay paan santiyang kaya chay punti. O ang pilika ko yan leverage. Mayang speaker. Rapo ka po. Sa insal national government so nga ang kapuresan percent ay sa kriyawan sa machay kampat. Uram ireka bilka uya negotiation leverage yung rew. Kara sabi, kabinaka patuwan ng national government, Pohnpei sa bayang chowang nan contribution po ka po sa bahan kita siya. Sa bahan chow kita o kasaneti, office ng national government ka may panananin sa antiyan Pohnpei. Tool, inanin kasampal kayo may mga speaker. Aniyaso mo sa bahan kitiyang ama, kasi limit capability in executive and kak negotiate lease you may pangkak ang benefit po. Kailangan speaker. Speaker. Kamu Senator Aris. Kailangan speaker iwawan we pay beta. Kabangong chairman in finance. Mo inigak siya po. Habang mumon dami sansal nan kamutan floramen meno mumon set minimum amount you me cuma kak cukuduk sang kak laut sang umon laut you 150,000 amungin ma treban kaya sang yang heu square meter inin po ituk melon heu lease po ituk taulul megan 26,000 for 150,000 a year when I mini cent Poina neu square meter. Moina pilpo ituk sang commercial lease kan maestran shop. Ari ngai maestro berki. Considering amount melel dami sansal sang chairman Carl ningapon niya kasala da information you. Pitata kamundahan ko sa nadiyo may sangosangan ruwa sa present Asia Kriyaw. Ari bam Tama essential kapitulong tetutok me kami din siya papali rong pilot mintreno utang kami po kami din siya kaping kalangan ng rail ay imat speaker kalangan ng prong Salamat sa Senator Aris. Mag-print po na si Senator Carr. Speaker. Masayag yung maasin kan tapat po kan. Kamu Senator Carr. Ikasabali sa karan wow. Orang ke kawikan koros memia. Ko kansal nan mamasen ben ira kasambal wadayo mone kamageto poyek tonan wad me depin patu koros me patu one in kind pam patu sanglal. Wada mia be kasal. Ai patu one nan pil Depin patu in kain pat patu hotel lalu. Ari ma jaga kuya ko kapungalawasat kuya pene wuksan dami patunan. Ay banit med may figuro nuwaw karak yield floor ang Honorable Senator Moffat
Ibahan po na siya kamagot and kumala Senator Cardiel Florong, Senator Movic, karatay ibahan po na siya mas Senator Movic kami. Kanangan Speaker. Wala iban yang patay itong saratan kay paniyo wawan patong tama kom tuyong kayor nilang maungan kom Speaker Vice Floro Honorable Senator Kan Korusya. Imenyang patong po ayo issue at parata. Same question me Senator Joseph Pose ibil kasali tayo. Nakatayal ban po yung ape one boy yunan koson nito o ma national government so talk. Aban tamang tayo bang uyayong yang muma. Ari i kosong paliki melel po yaki tame sainsal makatayal bil mabluyaw yung tuna commission. Chala eu lease mo po yung tuna commission. Pwede kosanti kan ang diplomatic relations kan memiyanan pungon way kan o yung aking national government. Ime pita me piltaw to po United Nations. Isodro kami elele me katailanane treat United Nations office waksang tuna commission. Tanan niya. O kay teken office bukat me bang bayan lease national government. Tarpuyo mag pass pasang ng kaman me pit distribution formula and compact funds. Memumot mo ang Congress ay so what me bang cover lang 20% share in distribution and tontol sang na in compact sector funds cover hula national government. Biya irayo may kasambal ka buya kaniya sa magtrail ban charge national government irailan ka manamanan kawata ko natin any percentage mo naman kisang trail. So tami ko try ka kuyayong. Miya bay paslar ko nat yo tamak try bang uyayong. Meetingin chief executive buya uyar eu ko santi mo uyawi apuroto eu songon ko santi mo uyaw. Nan kumumatang ko nat yo mo try. Arigo sampal ko po, we need to have a leverage. Tama Senator Joseph Casaleta, utan melel collateral benefit kan me yuan ban ki yung katail, laut sang $150,000 a year. Amma rapan up o decide rin gola somewhere else, we have no choice. Solar me ako try ka kuyaya. And they will if they have to. Oriyay, imay man katailan matmatamo mau niya try ban kamanala koson nito irokan memilale maban konong desotro konong apu bil kosambal ko bukta bil kamanata koson nito yung rancho yung mamitong kapina and set lease rates commercial lease rates akta ipurotop ko tiyo lang koson nito be ong komodang koson nito what riya ime minyang kasalita kacalen matmatawo mau speaker kalangan Speaker. Senator Carr. Kailangan may speaker. Gusto ko malki ay sa umao. May anueran kubukubura nintuan na tayo ya capital ni FSM. Kanwat men Pohnpei yang papain posto. Rate me pato men Pohnpei yung papain. Tuwato rate me waiti ko papain. Ang posto nan waiti ko FSM yung papain lease. Itu ada telagam WJ ko papain lease FSM Eri mo anu ya ran kubura mau po eu tien legislature makamanada tu na commission apa eu tien legislature met kay kat na naso ka sampal miya ko sanad yung kay kamanada pues rob anu yawi maso lela raso Pohnpei yan coror lah. Ari sangan kapat nampak pukat pilpanjang uyak sen rob. Pemain total lah Pohnpei saban kita sap niatan kamenemen pelpen Pohnpei ap non uyak kau. Esansal me ranwat sangan kosenat metua temet Pain yuan kata temutan Pohnpei mere men office voting santian. Pueki wasa Pohnpei patroyan nan sampa nan Pacific.
nan bunga way laut kan. Tapi mo ira kasampal pukat koneng dalam bilkak ketiang kupuratai. Me tamakin miya mas. Wagi wasantin mas ran mo awuk sanga ran sa uang. 1 year now kasampalan mi Pohnpei. Bil pay ni Rail mawulian to yuwan na wapasam may bil kongong and miya radio masansal kuran ka kapali ama sangwat pan elayang FSM sotamen yuwan and patomet amoy na uyay ra kasampali yu Pohnpei yan kupu-kupuran miya kasanti chota mama kecil menen miya kaigan mo itala porque ada kasanti kan wuksang tam FSM PPM memawang kecil Pohnpei eu kecil sobai ranwat ketika sempal uyap Presiden Kabinet Speaker in Congress Inogi ta me yet me bamu yet we have been nen compact. Ranwood kusunnet me kam mo napali nenawod wuksang ino me kumay sign the rail sign me elayang ewiya ira kasampal yu met ong ni ewiya uliapen aramas kasampal kecil o Israel kan mobil-mobil yang kecil lepasam, jalan sabul man ke mana, wewa pernah cai, pokoknya ulian anak masa temen, orang kecil ulian Pohnpei wasat, o Israel ulian Pohnpei balik. Hari ibarat patuan nan kesinduko me itan, dia pernah nen kampak kap, pilih ulian Pohnpei kan mobil yang ucutung. Kasanti yu mepan wuksang kasanti me kapinaka speaker ka katkiyang president o speaker ng Congress. Ira buka dan uyairan kupu-kupuran ni aso magdaiban ichar kila. Jailan sapan kita sap Pohnpei ni aso depan size pugi kecai kamelelem kapai toto pan peita ma tatau pukat santi. Ikan momo utan sap ni abang kota isais pami tami sansal nan kamu matang ko sana tu tani kapung tu weset minimum esoti ready kapinan negotiate o mapan Pahrek yang commercial lease 1 square meter masansal nan ko sana tu 26,000 when rate mamiya magtay banitawan aban agis wuksang tama mi yang commercial lease and sansal me sangan eu bena me pangkan mi nan bukan government in Pohnpei yo government in liquid sangan organization me tuwa demet utan mi bukan legislature lan and can authorize o patiang kabina kasantu bukat and me kosanat wad nong kasampal ki my speaker mandis yu pan uya wida pan sempat 5 nan sama tay pausan ng kusunet sudo kusunet ka kukitala sangan nino metuwa temet mewogi murin sempat 5 kaya lambang ka kuliau tia kusunet ari iman kabora-bora ke me kami sansan nan kusunet mintuan wewa pena me miyayo mintuan kawaitin chairman in land ipa patoyer ng floor amendment ari nuwawo karak-karak dan bagi kita yang sabun man kita floor amendment mintuan Speaker bang keberatan kalang Terima men. Kamu Vice Speaker. Speaker mo ina pilrela ratel masani rawat mo ina rame ikabung kriyan senator Carl me bil soto taulalel Jagat kita kale ang College of Micronesia sa free rook release. My speaker, nane Legislature ni ananin kakotan US Embassy.
Numayo, Governor Hopper, makak million euro lease upon government rakang, Arab kola lease private, o sansali awan marab lease wasaw ang private. Aramang speaker, intan borasap mira speaker, kecil-kecilan borasap werer, mawewe ki, yet over masapan yang mai pawasawat kasampal. Mereka, so be it. Ini sunset clause. Ini patron kami lele. Me peran polkan Pohnpei, eunya men kapai. Ni abel bang protonan ke Pohnpei wasakan kesinsen tigis me sansalo. Abel bang sa wasak air tanto tok anapali ananen kasapasap sa apnan Pohnpei. Enough is enough. Karena tamang speaker. Iman wao nag motion of Kadkadaur switch here floor amendment. Tabayaman. Here motion trial and return to margin of floor amendment. Magupre Vampone Senator Joseph Yap entertain. Kailangan speaker, irekan chorus may mau. Masa may patron por yang may kilama. Machalan limakit pan sikan lasang Organization of Aga Community and Pohnpei, Lausang Chalanan Lemanan. I was a patron perky. O requirement check on the patch. Lima child, for a child. And the answer to about we had a decision you van Kakachen Karampa Kamau and Vanga and Mia. How? Jabla na acknowledge. Iman paki. Kamatang wagtaglawa dyan ter alalta. At ay mo ito ang kabanaw, kabarabaro kabanaw, negotiate in the best interest of Pohnpei. Arma tayo sa kabarabaro kaya, that's naman na prerogative. Chay kawata ako sundat napali we have a negotiation. O kayo masagla paytak, rate mamiya, 150,000. Ya basis. Commercial rate mo. Yan magkaksabang. Pagbawahan juga mo, kasasal lang yan na ako diyang chalal limaw, since C6 square meter yun. Patunan sa machay regulation in lease rate. Chairman, to kami dikaksabang. Point of order, my wow. Niya kamakitiyo. Cakap kombalma. Dan sabol man kita. Amak tayo lapali mo masuk po ita tayo lapali kuburan Senator Joseph. Kombalma, tayo kombal.
purpana magtay sa bulmandig tayo sa palo, tayo katkat ng masinipent floor amendment, kamu pa speaker. Kalangan kamu speaker. Ninduan magmagutin Pohnpei. Sausat man niya ban sa iyay palisit o ang iyang ay bananano po iya kapungmal. Kamula. Pwede magmagutin inanmal tayo sakan nanansawat kasampalan sa utar talian lusan pongi taulale ira kasampalwat ug talap katiyang kamanaman pa. Nuya pa. Sang nagarabaw man pagitalang kamaldisan ng uya kubur sa palbana niyot klakisak. Point of privilege, Speaker. Na, muna ibang po na sa kamagitok, may kupramabuin po na sa Senator Movic, State, sa mo Kailangan, to point Speaker. of privilege. Imen mumutwatan po na sa lanway man mayang patong trail nan session ranet yay alisarapyo me long gisawan in pok. Tayo piyo me ulo po. Speaker. Privilege, Speaker. Kailangan Senator Movic, niya point of privilege, kamu Senator Harris. Ay kalangan, Speaker, pilni songan momot, bagi bang kupuran momot, pernah saya kaya ulap-ulapan, paraton, amelli kasambalin way, yay, Mrs. Amy Icon, Walter Icon. Kailangan Senator Harris, kailangan melel pinaka po karos mayang patiyang uya kupuran. Wai kupure min patron segera memotet kadang pun saya kena supanu lupa-lupa. Sangon mo Kabungan privilege, isolap po. Isolap. Masular, point of privilege, Mia Pakair, Moniban, Pona sa Kamagut Yes, Pakair. Kami, Kung kamitian mo ni Pwuhng, alalaran soon. Siya, takunatin sowa sa child. Katsipasyon, tapatapasyon o tsungal. O tao takapit kan mo na chaypan. Katlaw, maasan ni rakasyon pamipit budget. Ari, menpagig, child kak, puro pa naglaki walap. Ben kalipal po pagpag masansal-sang chairman and Moni, Thailand katpasang cannot shock the tungalan showa so sa palban o'clock walap. Pwede committee pa. Kabungbong la, Riau, Lok Riau. Kailangan masulara ibang po na sa kamugot mabiyag Thailand kumaldi o purpana niyat clock isa. Karos mautung kamugot asa ni yay o asa ni show kamugot paitar o kailangan kubur karos. Weekend mau. Dahil